𝐂𝐲 ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ UFOꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ अमदी मतम पुंबदा हाइजदुना लाक्लबा वाफमसिंग मणिपुर गवर्नमेंट करीसु लेतना लौरकपा हाइबसी महाइरोई खुनाइबु सिंगनबनि हाइना महाइरोई लुप तरुकी माइकैदगी फोंदोरकली। मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चब नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मयामदा पामु चखाइना पिजरी। UFO की मरमदा 𝐂𝐲 थमकिबा वाफमसिंग अदु ताबदा नुंगाइतबा वाफमनि हाइना यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO की लीगल एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर 𝐂𝐲𝐵 फोंदोरकली। थौबाल केट्री लेकर लेबा UFO ईस्ट मणिपुर हेडक्वार्टर नंबर 4 की संगलेंदा पांगथोकपा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा लीगल एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर 𝐂𝐲𝐵 मखाताना हाई सेप्टेम्बर की तारीख 19 दा आरके प्रोडक्शन कोबा यूट्यूब चैनल अमन लौबा इंटरव्यू अमदा 𝐂𝐲 कोबा मियोय अमना UFO ना प्रिया 𝐶𝐤𝐯𝐞 लोइनरगा ईस्ट तिमोर की प्रेसिडेंट 𝐍𝐸 की खुथांगदा UN दा मेमोरेंडम अमा पीखी अदुमपु आरके प्रोडक्शन की इंटरव्यू अदुदा 𝐂𝐲 हाइदबा मियोय असना UFO ना पीखिबा ची अदु लान पीरे यौखिदि हाइना फोंदोकिबा असिमक लाइबक थिबनी UFO ना पिसिनकिबा मेमोरेंडम अदु मतम चाना यौखि अमदि ईस्ट तिमोर की प्रेसिडेंट 𝐍𝐸 ना मेमोरेंडम अदु फंगले हाइबगी चेरोल अमसु UFO दा थारखि लोइनना UFO ना लिसिप्रियागा लोइनना ईस्ट तिमोर की प्रेसिडेंट 𝐍𝐸 गा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वरी सानकिबे रिकॉर्ड सु लैदि हाइखि अमदि लिसिप्रियाना मखाताना मणिपुर मचाम ओइना हनबा लैतना मियामगी याइफनबा थबक थोरम सिंह होतनबदा लेपिगनु अमदि आरके प्रोडक्शन तौरिबा थबक सिंगदा वखल खंथदुना तौनबसु अपील तौखि। लोइनना हौजिक सु मखाताना मरिक चुंबा वारी सानबगी पीरियड UFO ना सेम सादुन लै तालकसिदा जुमि लाली थबक तौगी तौदि हाबगी मरमदा कनागुंबा सिंगदा अतोपा मरम चादबा अमता सिनरबिरकनु मैतै लैमना पोकपा मपारी ममोमसिंग UFO की थौमिसिना मतम सुपदा निंखिबा पांदम फंगे खनबा थबकसिंग माई पांगना फंगना होनजगेन हाइना ताइबंग मपुगी खुया खादा थौनिजरी। लोइनना मैतै लैमगी ममोम इबे मलिसिप्रिया सु फंगचेत मसी चेना लांग दुना निंगन नबल लैतना थौला लेना होनबियु मैतै लैमगी ममोम नि हाइबदो मालेमगे लेपाक पुमगी ममांगदा मयेक सेन उमिनरमसे हौकिबा तांग 19 था 9 2025 दा आरके प्रोडक्शन की यूट्यूब चैनल दा 𝐂𝐲 UFO मणिपुर की मतंग लिसिप्रिया की थबक खरा पनबिखिबसिंगदो UFO की माइकैदगी असुमना थमजनिंगी मदुदी 𝐂𝐲 नंगंबा थबकसिंगना माइ पांगना पांगथोप ngamnab होनबियु अदुगा लिसिप्रिया नसु टेंगबांग बिसि लिसिप्रिया नसु मानंगंबा मालेमगे थबक तौबंगंबा ओहनिंगी मानसु 𝐂𝐲 दा ngamba mateng panglamsanu अखोई पुनमक मालेमगे थबक तौबदा माइ पाकपा ओइमिनसि लोइनना आरके प्रोडक्शन नसु ई पाउ थबक पुबा कया पुथोकपिरि अदुगा लैबाक मियामना नुंगाइरदबा ओइरगदि खर खितंग हेनबा मियेंग चंगहनिंगी हाइना UFO की माइगेदगी मतम पुंबदा हाइजदुना लाक्लबा वाफमसिंग मणिपुर गवर्नमेंट करीसु लेतना लौरकपा हाइबसी महाइरोई खुनाइबु सिंगनबनि हाइना महाइरोई लुप तरुकी माइकैदि फोंदोरकली। महाइरोई लुप तरुकी माइकैदि थादोरकपा चिरलमदा अयत अपन अकी तुजुंग लेतना मनिंग तमना महाइसंगदा महाइमसिंग तंबा हाइबसी महाइरोई सिंगी हकनी हौकिबा चही कयागी ममांगदसु महाइसंग सिंगी कैंपसता सिक्योरिटी फोर्स थमजंदुना महाइरोई सिंगी महाइमसिंग तंबदा अकाइबा कया पीबगी वाफमसु लेख्रे। महाइसंग अमदि हॉस्टेल न चिंगबसिंगदा अयत
apan pidanaba haiduna Manipur lengakta wafam kaya thamduna lakliba sigi mayokta khangna oirakliba phibam asi mahairoi kunai bu singnabani tungi yumbi oirakadoriba mahairoi kunai kansi mahaisangda security force thamjenduna mahai masingda ayet apan pibigi thawong asi amuk khana matungda thokan biganu karigumba mahairoi kunai bu singnaduna asigumba luzadaba thawong asi thoglakpa tarabadi lup tarukna yamna lumna lawbaga loinana taraina lawrak loi haina Manipur lengakta chirol asi kutangda cheksin wathamlakle National Voluntary Blood Donation Day 2025 की मनुंग चन्ना स्टेट ऐसी के गवर्नर अजय कुमार वलाना जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एम्स की ब्लड बैंक चतुना ईपी खे थोरमसी का मरी लेना स्टेट ब्लड सेल नेशनल हेल्थ मिशन NHM मणिपुर की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर दयालक्ष्मी लिकांगबमना हाई की वदा चाही खुदिंगी मालेम सिंथुंगना तोंगान बा थीमगा लोइनना पांगथोकलिबा थोरमसीदा मसागी चाही हुंफुमंगा तानसिलक्लबा अहलमसु ओइना स्टेट ऐसी की गवर्नर मसाना हाइना रुबा तौदना लाक्लगा EP बाहाइबसी अहल ओइरबा सिंगदा पुकनिंग थौगतनिंगाई ओइबा खकनतना मियोय अमना लेमना EP बा याबगी एज लिमिट की येंगलगसु महाक मसागी ओइना यामना मरु ओइबा इवेंट अमसु ओइरी हाइकी मसिदा नतना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मीटिंग मखादा चथरिबा स्वस्थ नरी सक्सेट परिवार अभियान कैंपेन की मनुंग चन्ना सेप्टेम्बर 13 तगी अक्टोबर 2 फाउबा इंस्टीट्यूट असिदा पांगथोकदोरिबा कैंपेन असिदा हौजिक फाउबगी ओइना ब्लड डोनर सत्रेट हेना डोनेट तौरखरे मखा ताना हयेंग फाउबगी मनुंगदा मियामना कैंपेन असिबु सरुक याबा यागनि हाइबा वाफम सिंगसु फोंगदोकी अक्टोबर की तारीख अहुमदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पाउताक मतुंग इना सिंथा लेपगी खोंजंग चंगसिनगनि तौरंबादु मखा ताबा नोटिस अमा थोलक्ट्रिबा फाउबा येक्थोख्रै हाइदिबा नुबित अदुमक्तदा इंडिया की स्टेट खरदा रिलीजियस फेस्टिवल अमा लैरंबगी मतुंग इना खुदक्ता मिफम अमा पांगथोक्तुना हाइदिबा खोंजंग असि हंदोकनबा वरेप लौखिबनि हाइदि मखा ताना अथुबदा वक्फ बिल की मयोक्ता खोंजंग चंगसिनबा नुबित अथुबदा लेपलगनि हाइना ऑल मणिपुर उलामा काउंसिल अमुकना फोंगदोरक्ले National Institute of Electronics and Information Technology NELIT की कुंट्रात्रे चुबा फाउंडेशन डेगी थौरम ngasi akam pata laiba NELIT की कैंपस ता फांगथोख्रे हाइदिबा थौरम अदुदा थोंजो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की थोंगाम बेसोर ना अथोइबा मिथुंग NELIT की दिनसु ओइदिबा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर यूनाम किरण कुमार ना थौरम मपु अमदी इनोवेटिव सेंटर ऑफ एजुकेशन IBM की प्रोग्राम लीड डॉक्टर मनी मधुकर ना अखनबा मिथुंग सिंग ओइना सरुक याखी अमदी थौरम अदु की सरुक अमु ओइना NELIT 2024-2025 की तोंगान कोर्स सिंगदा मकोक मथंग ताख्रबा महरोई सिंगी मफमदा सर्टिफिकेट याउना केस अवार्ड सिंग खुसिन की बगल लोइना पुकनिंग थौगतकी ngasi की थरमदुदा अथोइबा मितुंग देन की वरोल पीरदुना थोंगजु असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के MLA थोंगाम बिसोरजित ना हाई हौजिक की टेक्नोलॉजी असी असुकी मतिक चौखले हाइबे याई अमदी AI ना लमदम मसिदा नोंग मनोंगी एडवांस ओइरक्तुना मियोइबगी हिंगबगी लंबिदा हेना लाइथोक पाहाइबदु ओइरक्ली लोइना NELIT असिना हौरक्लीबा नहा कियागी अचौबा लाइसंग अमा ओइबत नतना नहा कयाबु सेंबा अमदी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस तसु अचौबा थौदान कया लौदुना लाक्ली अदुबु टेक्नोलॉजी की लमदा हौरक्लीबा नहा कयाना खुमांग चौखलबा मतमदता अफबा नहा कया अमा पुथोक्तुना चौखटपगी टेक्नोलॉजी की लमजेलदा यावबंगमगदौरिबनी हाइदिबा AI असिना हिरम कयादा अमदी अखोगी नोमगी पुंसीदा कानबा कया पीरे हाइबे याई अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हंदक मणिपुरदा लाक्पीरम मतमदुदा मणिपुरबु चौखटनबा अमदी स्पोर्ट्स की लमदा हेना फकटनबा वफम कया थमलंबा अदुनी पसेपुम नमक चौखटपा मणिपुर अमा ओइनबगीदमक प्राइम मिनिस्टर ना पनबीरम लिबनी लोइनना नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ता अखोई खुदिंगमकना यावसिंदुना अंगंबा लेवल ला होनबा मथौ ताई हाइनसु फोंदोकी all these things we need to be considered as important as our life. So let us do something important for the betterment of our society, and in which situation we are surviving, so we are better understand, you better understand. So time is very important in this sense. The time brought every problem in our life, in the daily society. Time will take it away. We are to be very proud. Once they have completed their courses, they can be utilized here.
And even he has suggested us, not to me, to government, to initiate such kind of initiative. So if the government is strong, so I would really, so all these International Day of Older Person 2025 के थौरम Manipur Human Rights Commission सिंधुना महाराजा बुद्धचंद्र कॉलेज के All Multipurpose Hall दा पांगथोखरे Older Person Driving Local and Global Action Our Aspiration, Our Well-being, Our Rights haiba team da pangthokiba thoram aduda Kangjam Khagendra Singh acting chairperson Manipur Human Rights Commission Haubam Rosita IAS Secretary Manipur Human Rights Commission Dr. Bhavanand Singh T Principal Maharaja Buddhachandra College Waikhom Tamapati Devi District Social Welfare Officer Imphal East na atoiba mithunglen sing oina saruk yaki thoramga mari leinana Kangjam Khagendra na pangwi sing da phongdorakpada haujiki matamda ahal oiraba sing na all age home leibagi chang wangkhalakli Masida Miyoigi Mayokta Human Rights Commission Logadaba Tongdang Singi Manung Channa Angang Singdegi Hana Ahal Singbu Matau Kramna Loina Gatagi Haibigi Maramda Takpi Tambiba Changbana Painting Competition Ama Pangtokpani Masida Natana Nongonobagi Amana Amada Tazaba Mangsilakpa Sidegi Kanaba Pikliba Angang Singdegi Hona Takpi Tambiduna Apaba Kunai Ama Seminasi Haina Apple Tauki Angang Singsi with class 6 taking 8 Pogini. At the class is Jam Chindia, the Wahamba trial in a way, Mrs. Sinjana, Shilling, Masika, Shilling as a Masiki Timsi, older persons in the equine logo with the care second. Maroin. And new by say, no with the Hallo Silakadui, Hallo Rekanda, Sagimasa Masu, wishing now logo to work here and have say, Karikiano have say, Masigi, I'm not advanced, but Sakulam soon call them to home with. I think I personally always home in visit to the no Magi, Hallo, wishing the always home the like Gisam, young one can't be monk oversea, but she is Hamas the Kuzam of Nate. Can you the Masama Susina, Magi Halu, Bama passing, like to prepare Kuzam Maman and lower. I don't know, Masagi, Masika might over Quina, Sigumba, Hal Sing, object, and I'm going to share the Honba, the responsibility coming from somebody. Masika, they how they had the school labor, Masigi, Wakalo, Masik Tim Chipiraga. Makoy da sige idea sila himamchang na tagadi nung gi anjinsi halo sila kanda loneliness or pa di mo the security lektawa masagi ana yaw kana depend to khang taba upay lekta kanda masagi always homda leibigis ani bim la pase masi apaba natabani na masagi mama pa singsi bu kya logi ba adigi halo re mama pa singsa sagi masa masu sing na kari kya logli adi makoy na hani na kari hani biraga makoy bu nungai ba pusi ba Siba kui the Alzindu, one can be by Jaquiki, we be popular, a quick popular Bahalam, the Queen by Jaquiki, Tony in the color. Manipur Human Rights Commission Sinduna Junior State Level Painting Competition Ama Pangthokre Competition Adu International Day of Older Person Gamari Lenana Care and Support of Elderly Person Our Responsibility Haiva Team Da Maharaja Buddhachandra College Ki Multipurpose Hall Da Pangthoki Competition Adu Gamari Lenana Paumi Singa Unaba Amada MD Zair Rahman Secretary and Assistant Registrar Manipur Human Rights Commission Fongtoki Bada Competition Adu Tungi Mirol Singna Ahal Oiraba Singbu Mataukram Na Loina Gani Amadi Respect Togani Haiba Adu Kangan Nabaki Pandam da Pangthokpani Haidba competition adu da punna tongan tongan ba school sindagi Mahairoi Chani Rom na saruk yaki haina fongdoraki class 6 tagi class 8 hogi pending commission pangthoi bi maroi ba thim se lai riba ngasi gi younger generation sida eng tungda moina saura matam da natraga hojik te hauna I older persons in the care and support Kamina Pini. The Ahanga Nangi Marakta Pisama, Adu gave to show fulfill Taure, Duga, Lady Balam Damsida, the Ahansingu respect over Ahansingu, Nusisana and Tokiva, and the Angnam saying when Anu Academy, Sigi message pinning Bagi the Makta, Aduga Handaki Sahigi, International Day of Older Persons with Tim Siga Sumari Lainaba, Adugi Pending Commission is Pangtuisi. So Ragna, when a state level in a Pangtopani, state level Pangtopasida, around 200 students
आदि याम शॉर्ट पीरियड तक कोई से होबे होबे तौना अराउंड 1 वीक्स तक मतम पीबने दो स्टूडेंट मैम से दुकि मतिक इदे कोना एक्सपेक्ट तौरम दे अराउंड 100 फॉर हार्डली यौरन खलमने बदु अराउंड 200 मु पार्टिसिपेंट तौसे से कोई ह्यूमन कमीशन ना यामना ममांग से दिसु एमयू दे पंगथोक खिदा दुन थमगि वफम दो लो की मतुंग इन लौरगा इवन जेल दबु थंबे आय नत्रगना मोयगी कंपेंसेशन जे माइदी निंगोन ओइगरा पिबा ओइगरा हनसिंग मेंग सिंदगदी दुगी सुलै लाक्लिबा अक्टोबर की तारीख 8 मेरा थानिल निमित्ता इपुरोय अपोकपदा मपुगी मिंखै सक्सोंदना स्टेट की थाकता अयुक्तगे हौना थौनी जबगी थौरम पांगथोकपदा मियामना सरुक याबिनबा मैतै मरुप मैतै लैपा वांखैना मणिपुर मियामदा अपील तौरकली मैतै मरुप मैतै लैपा nga thadorokpa chirolamada lamdam asida ningthau palingai matamdagi yaifnabagidamag mera thabum ama thongni thoram kaya amadi harau kumai kaya pangthoktuna lakhi matam kuina thoram asi lepluraba matung lining hal nauriga fulogi lamjing makhada kumja lising mo chamapan nifu manga dagi thoram asi kaidana pangthoktuna lakli hauziki mirol na supunna mera thabum asina thongni thoram sing makha tana pangthok minasi maramaduna mera thanil limit asida lining thau leimarelda chengbi chengba haizaduna amadi ipuroi apokpada chaklen kachaduna miyam punna lamdam asi yaifamina nabigidamak thawni minasi haina makhatana apil torakli lamdam asida film puthoklibe singna matamga chunaraba cinema hall leitabigi awaba mayoknaribasi ubiduna lengangna thubada district khudingmakta matamga chunaba cinema hall sing sengat piduna lamdam asigi cinema bu khumang yangna choksinaba thindadana hotnabigedabani haina all manipur filmmakers and producer association amphim pana phongdorakli amphim pagi general secretary premjit nauroiba ma thadorakpa cherolamada makhatana hai lamdam asibu saktakpada achoba thodang lauriba manipuri cinema asibu mating leiba cinema gi khongho ama oinabigi pandamda amphim pana film forum manipurna manipuri cinema gi oifam thokpa masak oinabagi pandamda leibak miyam amadi CSO ga loinana chahi kyagi mamangdagi laukiba warek ki matung inna producer singna film ama puthoktingai mangoinana association asida video digital cinema oirabadi sungsoi soidana banner registration tawraba matung film adubu title registration ga loinana entry tawduna lakli maramasna film ama namba houdringai yaifa thongni gi mangoinana ampem fada lakpiduna banner ga loinana title entry tangai fadana tawbigedabani hauzik manipuri cinema magi OTT platform ama oiriba APP sing the producer sing na masa masa gi cinema sing utpada ayet pa piroi dabani haina mahanga terrorist makata na phongdorakli nongchup haram khorjai loop noha kolgi life member oidamba 10 thadagi moirangtem rajendrona haukiba september gi tarik 18 da manung matam chadana laikidabda loop asigi maike digi awaba phongdorakli ngasi nongchup haram khorjai loop noha kolgi general secretary sadokpam birjina thadorokpa cherolamada hai moirangtem rajendrona laikidabada yurembam awang laikai de leiba loop asigi office ta president yauna members singa loinana minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi amadi laikidaba rajendro gi asi manipur gi maming laidaba lairik ya iva singi manungda mahaksu ama oirakhi masida sunatana mahakna college gi oza oiringai amadi thabaktagi potharaba matung masak thokna lairik amadi booklet punna humdra mapanlong kudon tamki haidiba maming laidaba khorjai loop taramathoi yauduna award donor kyasu oiramki amadi laikidraba ayiba sina puthoklamba Russia gi lalon itikhaina mingthonba lairik asidasu booklet land Nehru award 1978 su phangkibata natana progressive writers forum manipur gi maike dagi Dr. Thiam literary award 2025 asi piduna ikai khumnaba utkiba misak amasu oiribani basida natana loop asibu chakhatnaba suggestion kya piduna thabak oina pangthoklamba misak amani loinana laikidabagi imung manungna nanghauriba awabadasu nongchup haram khorjai loop noha kolgi maikei digi saruk yari haina cherulasna makha tarakli
Chingmairong Haingang Rota Labor St. Anthony School da National Voluntary Blood Donation Day ga mari leinana I pau tengbang lop Manipur gi nifum dodak suba 1 day voluntary blood donation camp pangthokre give blood give hope together we save lives cyber team da I pau tengbang lop Manipur se thawal amadi Caesar blood center and transfusion services ka khutcham naduna pangthokiba blood donation camp atuda nupi donor manga yauna punna blood donor kuntrana camp atuda EP ki pangthokiba camp adu ga mari Principal Susitra Devi Port Sangbam Hai Idamdam Manipur Sida Igi Award Pa Laitanaba Organization Kayana Hotna River Sida Miyam Puna Thodang Lominasi Igi Award Pa Laitanaba Mayam Puna Hotna Minisi Haiba Wafam Tamki Loinana Principal Oiribi Susitra Devi Port Sangbam Gi Liching Makada Awareness Rally Ama Suchat Ki Rally Aduda School Adugi Mahairoi Amadi Oza Singna Sarukya Aduna School Asidagi Hauraga Laifam Kunau Lairik Yangbam Laikai Kairang amadi ahalub haingang rota laktuna school aduda amuk panthung fam oiki. Thawal DC Office Complex Laiba Hall da Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Thawal Division Sinduna Seva Parvagi Thoram Pangtokre Haidiba Thoramadu Hana Kamai DC Thawal Muhammad Riyazuddin Khan General Manager EC2 Sanjit Kumar Kundrak Pam DGM Thawal Division Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oiki Thoramadu Riyazuddin Khan Amiyam da MSPDCL na PM Surya Gar Bizli Yosna gi Kuthang da Pidiba Kanabasingi Matang da Explain to kibaga loinana MSPDCL na consumer singda reliable power supply pi na bahotna rivasida mai bulik na amadi niwom sumna season na biraga mateng pangbi na basu apil tawki. Second state level 9A side Open Khangabok Trophy Football Tournament 2025 ki winner Thawal FC na oikre Khangabok Youth Football Association KYF na senduna haukiba July thagi tarik 12 dagi team tara mapan saruk yaduna Khangabok Chirapur Public Ground da tatharakiba tournament asigi ngasi sanakiba final match ta Thawal FC amasung 99 Brothers Sarangpat ani na sanaki Thawal FC na 99 Brothers Sarangpat pu Pandal amasunoda thoiduna winner oiba ngamkhibani winner oikraba Thawal FC team na trophy Sung sel gi mana lupa lising humudra fangki aduga runner up takraba 99 Brothers Sarangpat na trophy amasung sel gi mana lupa lising nifu fangki ngasi gi tournament loisen begi thoramda Khangabok tegi social worker thokchom zadumani na athoi ba mitunglen YK College Wangjing gi principal KS Dugindrona thoramapu aduga former Zilla Parishad Khangabok KS Rasmohon Bechko Khangabok ki advisor M Rameshwar Khangabok Part 2 GP gi Hanagi Pradhan S Opendro Khangabok Part 3 GP Hanagi Pradhan M Manglem Jau Bechko Khangabok ki President M Doren Eastern Higher Secondary School Khangabok ki Principal KS Mangizau Wisdom Foundation ki Principal L Suva KS Learning Temple Khangabok ki Principal KS Santikumar Medical Officer Government of Manipur Dr. Bishwajit Waikong High School gi Graduate Teacher M Asokumar Amadi KYF A Khangabok ki President A Athoba Mitaina Akhanaba Mitung sin oina saruk yaduna makok mathang taraba singda trophy amadi selgi mana sing yenthoki hauji aroi bada maroi ba paw mukhana pizari UFO gi maramda zoda haikru zamna thamkiba wafam sing adu tabda nungaitaba wafam ni haina Universal Friendship Organization UFO gi Legal Advisor Professor Dr. 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 Fongdorakli. Amadi matam pumbada haizaduna laklaba wafam sing Manipur government na karisu leitana lawrakpa haibasi mahairoi khunaibu singna bani haina mahairoi luk taruki maike digi Fongdorakli. Ngasi gyo na Northeast Window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pang matang ngasi loizare mideng tabiri bapum nong pamuka na kurumjari.
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang Panatamge Hairabadi, Iramda Masimakta de Leiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Leizeri. Mapamasida, Tazaba Yarabamadi, Selyamna Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Thawai Hakchang Yauna Lying Zeri. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dasu Hogikti, Awang Bathaki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabathaki Lying Patap Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamak, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call tawbirau. Welcome to Uttaranchal